Aha, turashize noneho. Amanda y'igisenyi wanyu. Ntabwo birashimishije mu kanya. Samaka turashitiye nagaze. Kanya boss araje ubundi n'ukwitemera ngo nimero n'urukinje. Bamuzaniye wakire kare kugezweho ubu ngubu. Akagaka twika mani musa. Akagera gakeri wakumvishe. Denied. Musa wageze man. Andagiye mwa. Abana kugeza kubazigingo. Nibuze ko bose yambwiye kandi mu kazi saa 10 kandi zirabuye iminota mike cyane. Gusa wasanga ndende yari. Ngiye guteka none amasaha yanjye sirimo. Muskana gasa. Habo je ngiye guhisha mugiye guteka. Ngiye gutekera bose mwaje mu kazi. Ugiye nari ahubwo Musa. Yavuga urimo kunjijisha bwo reka ngende ndimo ndacirirwa. Wana bigero biza bugataje tubonane. Rero mugasya tamani. Sawa. Sawa. Masa zigeze sangayera. Zirabura ibiri. Ntabwo pita karakarembo kajyanye kajyanye fari kikarekeza. Ntusanga yagenda nyuma bose yasambye ngikinje ora. Jesus! Kado we. Bakanga bangu. Yo ndagusigira romize ibintu nazandaza ngasanga ibintu wabyishe kandi banasubye kubwiye neza. Bose nta kintu kitakozwe na kimwe. Ikintu ugiye gukora uyu munsi. Isuku muri no zirakureba. Icya kabiri saa 9 ndabaje ngiye mu kazi. Sange wahishije. Ese boss. Aho kazi karavunanye. Boss arakazi kavunanye karibu. Ukoropa ntabwo nabishobora. Wa mwana reka mubwire wavuye mu ntara uje mu kazanga. Ikintu kikureba ni icyo ngicyo ni imirimo ibiri nyine ngusigiye. Ugomba kuyikora neza uko nabikubwiye. Saa 9 ndabavugizeho. Ariko boss ubwo ugomba kongera ku mushahara buriya. Gusora kagiye guteka ubyanjye byende byahera. Aha, turashize noneho. It was at this moment that he knew. You're mine. He fucked. Shaka mva nta kintu nagukorera sibye kuko